ya iyabonakala. Okay, nayi i-isometric box yethu. I-isometric box yethu kusuka ku-P, u-P wethu nangila, u-P wethu nangila, kusuka la ngiza la it's 120, nangu-P wethu kusuka la ngiza la it's 120. Okay, then ukuvuleka kwayo i-isometric box yethu kuzoba u-80, futhi kusuka la ku-P ngiza somewhere it's 80. Okay, then mase ngabekile lama-point ami, ngithathe i-set square yami ngidweba amalayini a-vertical. Okay, lo vele besiwudwebile ngidweba vertical. Okay, then i-height ye-isometric box yami sizoyibona kule height ye-front view yami. Okay, i-front view yami i-height yayo u-100, so ne-height ye-isometric box yethu izoba 100. So kushuthi kusuka la ngikhuphuke ngizokala 100, ngiphinde ngikala 100, ebese futhi okugcina ngiphinde ngikala 100. Okay, then step esilandelayo ukujoyina lama-point ethu kanje, kuyabonakala. Ngiphinde ujoyine kanje, phinde ujoyine kanje, ebese okugcina-ke ngidonsa lo ngibe into ekanje. Okay, ngicabanga ukuthi sonke siyakwazi ukudweba sisuka le ekuqaleni size sifike la nali point lethu, starting point sethu esiwu-P. Okay.